завқу шавқу мо ки раҳа чен кунам. 1 2 3 4 5 6 7 8 ғами талх буд ҳам маҳалло бовар куда як ғами талх буд ҳамин хел аз овқати ба бобоҳо дорем ки бобо бумбурбура она вақти хурдану чаридану гаштан мошида чӣ хел охи ҷирора мусофирора ғарибора ки дар ғарибию дар мусофиратанд бисёртар моро мисол гӯш мекунанд. бисмиллоҳи роҳмани роҳим. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакҳову ҳавасакҳои қанди бобуш. ҳозир бобо дар куҷо? Бобо дар пеши мазори ҳазрати Баҳоddини Балогардон мегӯянд, наи зирак. ман дар исни перевалам. хоб ҳаминҷо омадам, як завқи шавқи наворкуним омад ва хостам ки ай давраи ҷавоним ман навор кунам, пешкаши мухлисом кунам. яъне ки давраи ҷавонида ман шофёри маз 503 будам. хоб бочкаи сементовоз бастагӣ буд, ман семент мекашидам ба данғара, ба пмкаи 38, пмкаи 17, пмкаи 11, ба кулоб ҳаминҷода семент бор мебурдум ва як ёдоварӣ аз он рӯзҳо мекунам. анами раҳи кӯҳнагӣ, раҳи кӯҳнагӣ ки мо чӣ қадар азобу машаққат кардем, ба ин раҳҳо бор мебурдем 15 тонн семент. як завқу шавқу мо ки раҳа чен кунам. 1 2 3 4 5 6 7 8 метр. 8 метр роҳ ҳамун роҳе ҳасте ки асфалт дора, ҳамунро роҳ ҳисоб мекунем. ҳамин 8 метр раҳда мошини 15 тонн семент аис меомад, мошини мисол 15 тонна аис мерафт, дуташ ҳамин шакида шакида мерафтам. албатта раман он раҳи нав ҳаста, раҳи нав ҳаста уҷада мумкин набуд грузовой он раҳи хати хамида наметавонист, барои ки бисёр натиҷаҳои спуск мегӯянд, спуски тез буд, мо наметавонистем хамида. мо чӣ қадар меҳнату заҳмат мекашидем, чӣ қадар азоб мекашидем. вақте ки перевали чормағзака, ағбаи чормағзака ай ҳами гурхурда, яъне ки мо мегирифтем чандум скорост мезадем, якум скорост мезадем, то медоди қарапас мезадиш ҳамихел ба мебуромадем, газа додан мегирифтем. вақте газ мети пот хола мегирифт, 3 соат 4 соат мебуромадем ҳами перевала. агар ягон харакия ки бармонда мешид қизиқиш мекард, хара бо камтарак скорост баланд кардӣ мегирифт, мошинои моро афгон мекард, механдид. мо ҳами ҳолқати семента мебурдем ба ҳами данғара. яъне ки данғарада мода чӣ хел буд, ама автобазаи якумда чӣ мегуфтанд? мегуфтем гиҷо мерай, гиҷо бор мебарӣ, мегуфт 2 гараи данғара. ҳамин хел мода лозум шудагӣ буд, 2 гараи данғара. ва ҳаёти ҷавонии ман бисёртар дар ҳамин раҳҳо гузаштагиай. вақте ки мо мебуромадем ҳами перевали мисол чормағзака сар мекардем, ин қадар як чӯ доштем, оли чӯро ман нишон метавонам шумо, чӯ доштем, дар ҳамун педал меҷихидем, дар ҳамун педал маҳкам мекардем, иша дар торпедаи мошин мемондем, ба помон ай газ мегирифтем ва ҳамин рафтан яким скорост чанд кард ки омадан мегирифт ғин карда. бо маз 503 ҳам хел буд ки камтар гази вайш медоди, нагрузкаш медоди, дим скорост мегирифти, овш меҷӯшид. фақат ин раҳа нигаҳ мекарди, пушта нигаҳ мекарди ки овуй мошин ҷӯшидааст ё наҷӯшидааст. як ғами талх буд ҳамун маҳалло, бовар куда як ғами талх буд. ҳамин хел аз овқати вай кардем. ҳозир ин ҳамин передвая туннела бовар ки намедонем 1 миллион 1 километр нигаҳ кард да ис расидем. чӣ хел ба мисол мо дар ин борҳо гап намезанем, чӣ хел завқу шавқи мисол гапзанӣ намебиёя. баъд як чизи дига буд ки мебуромадем перевала мебуромадем, хай дамон ҳод мешид дамон, мегуфтем ки худоя шукр перевала буромадем, яке буромадем ҷа. буромадан ку буромадан, фуромаданаш ана бо гап. оре фуромаданаш бо гап. фуромаданда чӣ буд? фуромаданда бо ҳамин скороста то медодем, мезадем, газ дига дар кор набуд, газ дар кор набуд. бояд чӯи дуқуша доштем, дар қитиқи скорост мемондем ки скорост напара. бо анами хел ҳамин ай напряжёни ҳам хел будем ки дастҳомон арақ мекард. ба аллоҳи қасам чӣ сурае медонистем ку ҳамин сураҳоро хонда мефуромадем, сура хонда мефуромадем. вақте ки меомадем ай ҳамуҷа инами раи кӯҳнагаи чормағза мехемдем, инҷа мисол ана мазори ҳазрати Баҳоddини Балогардон буд. инҷа меомадем уҷа сар мекардем, ассалому алайкум я аҳли қубур гуфта уҷа бо сураро сар мекардем то ҳамин гардиша ки пушт мосини ҳазрати
بودی بالوگردون نمی همینجا یک ترمزک میکردیم وای میکردیم دعا فاتحه میکردیم خدا ما را ساق سلامت بو با این پریوال رسون برادران خندنا بودم این خیلی روزا بود حاضر که این جوانو رو نصیحت میکنی جوانو فقط چوم چی میگن میگن بابا تو باید ببری آخه گجا هممون میبریم هممون جامون همونجا نه که ما دردی خودمون بگیم باید باشه ما بفهمیم که همین خیلی روزا رو ما دیدیم بعد خیلی امروز بسیار شکرانه الله پاک نمیکنیم که با ما چونین وطن زیبا داده چونین یک پیشروی ترقیات داده تونل نگاه که همین میجه زدن میزگری تو یک بار در همین تونل به تونل همین راه در رفتگی هستی همون جوانی که مثال وای میکنه شما مثال نفرت با باباها دارین که بابا بمبر اونا وقتی خوردن و چریدن و گشتن موجوده چی خیلی بریم اوکی خیلی مردن این آیک زویست ای موت نمیکنه الله پاک چند کده وای داده باشه امر داده باشه ای وای برادر برای همین چی گفتنی هستم حاضر ما این بیگه نصیب باشه دنغره میریم دنغره دا مثال ما را وای کردگن تکلیف کردگن پگه با کلوب نصیب باشه سفر داریم برای همین برادرها من اینجا مزار حضرت بهاءالدین بالوگردون اینجا دا میدونی که دوره سیوز مثال چی قدر مثال وای بودن خرافات پرستی بود مثال همین خیلی چیا بودن که در برابر مثال وایو گپ زنن مثال دانشمندای اسلام گپ زنن خیلی اینجا دا کار باری وایو بود وایو دا ما کار نداریم فقط ما حرمت و احترام نسبت به مزار نسبت به کلان نسبت به عزیزا نسبت بر قدمجوها البته ما حرمت احترام داریم دعا و فاتحه میکنیم و برای خدمت میریم برادرها ان شاء الله با امر خدا ولی با نه وای تونلی چول وای در شهر ان شاء الله با یگم نوار میکنیم با اوس میخمیم تبستان بعد دنگره ان شاء الله با امر خدا نوارهای خوب میکنیم این بود یکی از سرگذشت‌های باباتون که در همین راه چخیل میرفتیم می اومدیم چخیل عذابو کشیدیم و این عذابایی که هستن که در اینجا چخیل ما ماشینامون ویران شید کلیت شید مثلا زمستان ماشینامون مان در همینجا او با یک غمی تلخی دیگه که من با سهم شما برسونم با بعد برای با بعدی با چخیل جنگ‌های شهروندی شید قصه هم خیلی بسیارن که فقط چی میگم برای شما بیایم عزت حرمت همدیگه را بدونیم شکرانه الله پاک کنیم شکرانه کنیم که خدای مهربان با ما چونین دولت و چونین سرورها دادن و چونین پیشرفت و ترقی کرده ایستادیم برای همین باز هم میگم زنده و سربلند باشین برادران قندی بابوش با اورای گذشتگاه که ما هر وقت میگذشتیم در این قدمجو در این مزار حضرت بهاءالدین بالوگردون دعا میکردیم ان شاء الله این روز هم دعا میکنیم دست به دعا میبردیم که الله پاک خدای مهربان مردمی سربلند تاجیکستان عزیز ما دائما خرسندی دائما سربلندی دائما پیشروی نصیب روزیشون بگردونه خدای مهربان مهاجرا را مسافرا را غریبا را که در غریبی و در مسافرتن بسیارتر ما را مثال گوش میکنن خدای مهربان اونا را مسافری و غریبی را با اونها آسان بگردونی رزق روزیشون زیاده و زیاده تر بگردونی خدای مهربان تنشون صحت کنی مغزشون سالم کنی خدای مهربان باز انجام کار باز انجام مهاجرت و سفری کاری با سری بلند و تنی ساعت مغزی سالم و فیض برکتی دستی پر با وطن جان برگشتن نصیب روزی بگردانی خدای مهربان خاک وطن در دستی کفی دستی ما و شما زر بگرده خدای مهربان پیشرفت و ترقیات وطن از این هم زیاده و زیاده تر گردانی خدای مهربان مردمی سربلند تاجیکستان عزیز ما دوست اتفاق در پهلوی همدیگر بدن دستگیر همدیگر بدن نصیب روزی بگردانی خدای مهربان گذشتگانمون طریق دایره رحمت شایسته جنت بگردانی خدای مهربان هممون به مراد و مقصد و آرزوی نکی داره برسونیم الله اکبر این بود دعای تاجیکی باباتون